Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunak no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Mari Gina. Anya ngay manan tanakasako nga awit mo, Mare. Nateng, Marimona. Mapan ko man isursor ijaili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit laang tinapatag, adda. Ay, Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha, Amin dagiti members iti daydi a grupo. Ket milyonaryo da kanong. Adda ti sarili da alugan ken balay da. anya nga day ta grupo, Mare. Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta di ibagbagada ang networking, Mare. Naalalam, Mare. Umayak to ijay balayo madamdama. Ta ipalawag ko ken kano kasano. Iti kasta, makarugi ka madtan. Oh, naawatam ka di matlaang, Mari Gina. Wen, Mare. Kat, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha, Mare. Dakkel samat unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak kumangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? O, kitaam dagiti aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wen Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang, ado ti pamuspusan, Mari Gina. Mabalin mo ti umutang iti lending. Uno saan, mangisalda ka pa'y laeng iti sanikwayo. Sa nabali, taagbalin to a milyones no kwa. pasensya kan, Mare. Panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kayat ti bumaknang, o di saan laeng. Sayang ti banog ko ngay may. Pimanong ni Kumari Magina, bakit? Kaya di na pa inibos ti kapina. Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay, nawaw. No kasta? Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wen ka no? Adda ti 10,000 ang mabayadan. Ay, nawaw. Nagdakil mo tan. Wen nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Ang anya nga iti amok dita? Ang mga no malugi aklaang. Ang mga no masayang laang ti kwarta. Ay, podno unay dati ibagbang bakit? Saan nga amin kat swirtay no maipapan iti networking? Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawin na nagtrabaho iti makunaan networking. Ang maging gayta di pa'y bimak nang. Ti kuna na narigat ka numot lang ti agtrabaho iti networking. Wen no kastamat laang anu saklatan ti mga isursor iti nateng. Ay, nasaysaya at pa'y bakit? Ay, pimanmat a Mari Gina. Ay, si kamat gaya, Mare. Kasla nabambanog ka, Mare. Agkalkaling etan kan, kan kasla nagdagsan pa'y day tabinagkat mo alakom. Gagangay na, Mare. Mapan ko i-deliver tinateng nga order dagiti sukik, di takabang-ibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak a grupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanyak. Kitain na ka, sa anak unay amabambanog. Awan mo't nga rod maibayad, akwarta, Mare. Amo, Mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Ay, uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman ak bakla. Anya nga minan, di ko nang main lakad mo dito sentro.
Napanaklaang ijay office, bakla. Ha? Adda nga mintiin na tendarak a program. Office? Wan, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Wan na. Sa dino nga ay. Di talaang. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dahil tasun to be a millionaires, ngay bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan nga agbayag, agbalinak tumot a milyonaryaw. Adda ako nanang. Kamusta nga iti lakad mo muna anak kaw? Nasayaat mo't nanang. Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam a grupaw. Una, soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money anak kaw. Ay nananang patyandak ka di, iti saan ngagbayag, bumaknangak tumut, kas iti ibagbagat ti team leader mi. Ay ungayam, mabalin ka di abumulodak iti kwartam nanang. Na, ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, ta-i-upgrade ko ti account ko nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Ita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin nanang. Si kamot ti lumabas iti paraangan mi, pare sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyo, anya. Ay, panagmumulang aminan, maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mari Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kita anak, uray sa anak ngagtrabaho. Okay laang, tadamot urayak. Ay, saan nga min alin yan ibakat ko dayta networking, mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumaknang. Sigurado ngagbabawi kayon daw. Apay nga itakalaang sandar. Nakistorya pa nga main kani mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man na. Ti kinunana pa ay. Nung bumaknang ka na, sigurado nga agbabawi tayo. Anya? Saan pa'y abin maknang no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Ay, dahi nga rin kahit. Panagkunak kahit. Imo naman ti panagpalastog na dahi dya tao. Ay, kastamot lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man ang nasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam, adi na unay tagpalastog. Tanay, nasapa pa'y. Awan pa'y mo ti resulta. Kanya din ang ikaw pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Ay na, ni Mari mo na atatang, agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man, ti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang to kanaw, no kwa. Anya? Ha? Jakman amo iti kumarik tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na ide. Kunana nga agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Masaysayat la tamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas ta nga aramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Jakmut madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga rod, jakman amo no apay. Ang ambayam,
Pakumusta akto no masalaw ko. Un man, salud-sudam man no bimak ng melang. Ang mga no nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo, Sander. Ang mga numaira na alumabas, iti paraangan tayo kat mangagna ka. Ah. Ririn tumanan no kwa. Sana bali at tapod no, may. Oh. Wen ngam amomot ng ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay? Adupay ti paglaingan na lakay. Sa dino ti nagapwam, Auntie Weng? Napanak nagala iti gabay, tay suman ti pangaldawan mi kinimuna. Ay nawaw, kunakman no bimaknangan ni Mari mo na, Auntie Weng? Ay na, makatawanan sipod na kisali iti dayta ag grupo. Ngam aging gayta, agregregat kami latta. Kasano mga main, imuna ti palastog na. Ay na, kaasimat ni Mari mo na no kasta. Ay, wan nga raw balasang kaw. Kaslawan mat ngamin ti manaknakam na. Tunggal adda plano na, ipalastog na adagaws, uray saan pa'y mat asiguradaw. At danto siguro ti pagnakman na, ante. Sapay kuma, agnakam kuman, takas to'y manang tinapasamak kan kuana. Mala, agtugaw kan tamangan kamutan muna nakaw. Apay ngay aming mingmingam latan tamakan. Awan lat sa bali ama si dan nanang no saan agabe, gabi la akanayon. Ay nawaw, agyaman kakit dia, tadapay gabe. Masurunak ngaming itiday ta team leader mi. Tiko na kanyak, 10,000, 20,000 per week ti income mi. Ngamsan mo't gayam. Ado pa yung tinagastos ko iti flyers anay warwaras. Ado matan ti post ko iti Facebook. Ngam aging gayta, awan mo. Awan pa'y tinaramanak. Tidakas na, impalpalastog mo pa'y abumaknang ka anak kaw. Nakababa inuunayin ka dagiti kaaruba nanang. Awan ti amok ang mairason ko kadakwada. Sapay imbagbagak ngagbalinak a milyonaryo. Ngam aging gayta, saan pa'y mat anatungpal. Kasano mo nga may nanakaw, imo na ti palastog mo. Nasabat ko ni Auntie Weng di tadalan, Sander. Anya nga, tinagsaritaan nyo, bakit? Sinaludsod ko laang no sa dino tinagapuan na. Kati ko na napan kano na nga la iti gabi ta iso ti sidaanda. Ay nawaw, ano kasta? Fake news gayam abumaknang ni Mari muna. Ti ko na ni Auntie Weng kanya kat agrigrigat dalat ta kanumat. Isumo lagayam adyak mutin makikita ni Mari muna. Ay, ang mga numabain nga umayan. Nasaya at kit di ano amunan ti agbain. Ta talaga nakababain ti aramidan na. Diyak ko makayat ti makibiyang. Nasakit mo tinakam ko kadagiti dakes ngayon sausawang na kanya. Ay nawaw, manungal dawaon asaan ka rimrim war muna nakaw. Apayan, nakababainan nanang. Na, kahit kasta nga ron ka na yun aglamlam mang kalatan. Amangan nga minukat katawaan da kung dagiti kalugaran tayo nanang. Ay kat gagangay na nagpalastog ka mo nga main. Ninanang mo, imbes asuportaran nak. Ay naanak kaw. Nakababain nga mintikas jay ngay naramid mo. Tay kunada nga road. Move in silence and let success be your noise. Alawanan, kamali ko nanang. Mapanak pa'y sa aglamang nanang. Sa aktula agawi daon, no nalipatan ng dagiti kaaruba tinaaramida. Anya! Nay, agim impake kamot at talaga muna anak ka. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Na, sa dino nga ron ti papanam. Mapanak iti ayan ni bakla ijay sentro. Ijay paylaang ti paglumangap. Naimbag ijay, tas andak nga am-am mo dagiti tattao. Anya, agkita akto no adda ti mabaling ko apagtrabakwan ijay nanang. Kasano ak nga raud. Ibati na ak ngagmay sa ditaw. Di kay madanagan
Takanayunak to ti mangipaw iti abas tuyo, nanang. Ken umayak tulat ta pumasyar no sa anak abisi. Una yan. Damari Gina ken pare Sander mo ti masalaw ko iti dalan. Ay, naimbaglaangan takas to iti badok. Saan makita ti rupak? At damot bunit ko. Ken nakakalugong pa'y. At ita, asidagdan. No kasarita dak. Saan ko lat taidan asungsumbatan? Nay, siga mo tayo ta, mari muna. Wan nga rod, sa dino ti papa na mare. Apay akas ta ti kawas mo? Nagdiretsong aklatan. Iti kasta, panunutin da akain ingas ko lang tinasalaw da. Mare mo na. Agawa ak ti na. Narigatin numaamuan da asyak da ito eh. Sapay nagado tinaibagbagak kadakwada ng agasawa. Ay nawaw, nagdiritso lat tamat tan lakay. Kaslaawan tinangag na. Ang mga no dayo day jay. Kaing ingas lang ni Marimuna. Sigurado ak ani Mari mo na. Kasanumot na naibagam. Di mo ayan nakita ti tsinelas na? Unay kamutin bakit? Ado mo tikas dia chinilas. Saan lang ani Marimuna tikas dia ti chinilas na? Ay na, mamati ka kanyak Sander. Ni Mari mo na dayjay. Kabisado kat dagiti kukuti saka na. Anya? Ay unay kamutin bakit? Sigurado ak nga iso dayjay. Kastala unay siguro tibain na iso akas jay ti kawas na. Sapay nakabunit, uray nakapudpudot. Anya ter aramidem diti balay? Dituyak pa'y laang nga agnaad bakla. Ay no, wow! Iti anya kumaga po. Mabainak nga agawid iti lugar mi. Anya ko mo ti pagbainam kat adamat balay kang dagayo. Saan kayo mat nga eskwatra iti panagkunak? Mabainak tanagpalpalas tugak manen. Kunak no agbalinak a milyonaryo iti networking asim malyak. Ngam saan matgayang. No kasta networking ti bagbaga matrabaho? Naalalam bakla. Ay, una yan ay atigasat ko. Ay, no apay nga min nga imuna ti palastog mo ket awan pay ti resulta. Alan palubusan nak makipagnaid ito'y ayan mo. Dito'y pailaang ti paglimangak. Tatalaga mabaina kun kadagiti kalugaran mi. Di ka madanagan, agsapulak iti trabaho. Ay nawaw! Saan nasaya at nga agpalastog tayo, no awan pailaang ti makita tayo a resulta. Iti kasta kat saan tayo mapabainan. Tay kunada nga rod, move in silence and let success be your noise. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.